Kako se slučilo, kako je do požara? To ne mogu da vam kažem kako se slučilo, jer nismo bili ovdje i za momentu, mi smo došli kasnije, to se slučilo negdje oko 3-4 sata, 3,5 sati, ne znam točno. Pa mi je doznafli su najava. Neko je ni najavio ni se toj gaza što rabotiše Muslija, gdje kad se slučil nekoj požar ovdje u njegova kuća i mi smo došli svega i kako su gledali svi ostali, tako i mi i za dalje ne znam što da vi kažem, za slučkata. Kada će spijeti Po večer? to mi je se konsultiramo su drugarite, su kolegite i još su i nekoj novinarite. Nešto mora da se nađe čare, dosta im je žalosno i tragedično i za spijenje, ne znam, vidimo negdje. Kako uspjela sve Hrvata se spasati? Oni su bili na donjim spratom. Dolnje, oni su spavali gornjim spratom i tako oni su se spasili. Probali li nam da je razbili? Pa sigurno su probali, a već je zafateno od plamenot i od dimot i od sve. Ove se balo, ja naš spijev ovdje ga spijem, iza vesela. I gledam svetlo ovdje kada gori svetlo i rekao što je, ko je, kad gledam ovdje kola bilo parkirano, Peugeot. I ne znam, žena mi ga pošuje, i žena mi stana, što je, rekao, kola čivaj, što znam, rekao, čivaj. Ja znam od oja gore komšijeva. I rekao, dobro, rekao. Kad gledam poslije stana, iskoči nador, žena mi počela vika po mene, začeo u pidžame. Što je, rekao, čiva kolo. Ja rekao, ja znam čivi se i poznam sve kolete ovdje kaš voza. Ama ne može da se raspali s onih. Nije tvoje mjesto, to je kao život natamo tvoje. Imaš čat ogan sa Ima, pa sigurno kad gori i sim. Ne, ja ovdje kad dojem sam iskočio do Slopkana. I gledam požarna tu je. I jedna pa druga, dekore. I ne može da cvrta ovdje kako kolata bila.